Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ay, kayat ko ti ag-relax dito rancho. Da kayo atalo. Ingkay mang party iti kalding. Ibagayo kadag iti agtartarakan dito rancho. O, senyor! Senyor! Iilat ko pa lang dito itugaw. Di ka tiglay itidakas, Senyor Pedro. Ano saan? Matay ka. Sino ka? Sige, tumakter ka. Darasan. Ikatandag ito'y inggalot mo iti imakan saka. Ngaslak ayop iti na ito'y. Nalablabas pa ngam ayop ti kayarigam, Senyor Pedro. Anya ti kasapulam. Anya ka di ti ammom akasapulak kan ka, Senyor Pedro. Awan ti atraso ken ka, ayop ka. Isungaw karkaran nak dito'y. Senyor Pedro, maysa asaludsod, maysa asumbat. Idi si bibiyag pay day di Senyor Juanito. Impakita na ka di ti pamatagnagan ka. Sino ka nga agdamdamag iti kasta? Awan karbaga magdamag iti kasta. Maysa asaludsod, maysa asumbat, Senyor Pedro. Tanusan? Palagtungan kan. Ulitek ti saludsod ko. Idi si bibiyag day di Senyor Juanito. Imparik na ka di ti pamatagnakan ka. Sumungbat ka! Uwan. Sigun iti day di tatalwes. May saka nga ampon ti pamilya Liberio. Pudno ka di. Uwan. Pudno. Sigun iti istorya day di tatalwes. Impatagda ka ti pamilya Liberio. Ket inikanda ka iti tawid mo. Nga uray pa'y problema ti impapay mo iti pamilyada. Pudno ka di dayta. Uwan. Pudno. Masaya ata inamin mo, Senyor Pedro. Apay adag itati pagbagam kanyak. Ita, kaya't ko amang asikaamis mo ti mangamin. Da kayo kada baldo, toro, tinangtambang idi itilugan ni Senyor Juanito. Saan ka di? Sumungbat ka! Tanusan! Kalpitan na iti paltog ko. Kat matamaan ta ulong. Uwan. Atlunek. Siya ti aking kapanunutan. Tinambangan mi da iti dalanda. Nasaya at inamin mo. Mauding asarudsod, Senyor Pedro. Adda idi anak day di Olivia Liberio. May sa maladaga. Malagip mo ka di pa'y. Sikat yakin nakam iti pan nakailamas na iti karayan. Saan ka di? Kaya't mo nga ipapatay day di amaladaga. Anya ka din di ipatmaga. Sumungbat ka! Uwan. Kaya't ko hindi nga ipapatay. Natay ka di day di amaladaga wano saan. Uwan. Natayan. Nabayagin day di at tiyempo. Dita ka anak pintot, Senyor Pedro. Si bibiyag day di amaladaga. Nga iso ti mang singir itagan ka iti kinadakes mo. Anya. Siyak! Siyak ti anak day di Olivia Liberio. Sika. Awan umasping iti kinadakes mo. Agum ka!
Mano ang biag ti pinatay mo? Isu aday tamat biag mo ti katukad na. Awan mata ni Senyor Pedro. Tinapon pa yung tintero, Arancho. Yung mawamit. Napalan na ngayon, sir. Saan tayo agsardeng? Sa kulin tayo. Agsubli tayo dyan, Sanda. Agad, sir. At napang kayo tinadya, banda. Nakita kayo din na kumamangayo. Amangan mo, mamuyo. Ingkay kitaan. Intayin ka ka doon! Amangan mo ni Senyor Pedro Dayjay! Ni Senyor Pedro! Kita nyo na tapayawis na, sir. Natayan! Sige! Ikarigatan tayo ng isang patibangkay na EJ Farmhouse! Agad, sir. Awanan ni Senyor Pedro. Tinatay na. Awan mo ti tao itiaglaw-law tinakatayan na! Malaksi dito lalaki na kita tayo, sir. Huwag niya rin! Ben! Sublatan na! Sir. Napanog akon! Sige. Sagot! Sige! Agsisinublat tayo! Ay na, agkara itak man hindi tayo sangot ti farmhouse. Nagaduman yung tiyak kakaiwara abulbulaw. Sino ba yun? Ano sinabitan? Dagiti mat-pulis, apasurot ni Senyor Sige, Pedro Senyor. sa kita. Sige! Ay, apa yan? Ala! Naisang pa tayo bangkay! Bangkay! Senyora! Senyora! Apa? Andiyan! Senyora! Naisang pet mong tibangkay ni Senyor Pedro! Papayakas to'y ti mapaspasamak. Pedro, binagaan ka saan ka arum-rumwar dito'y farmhouse. Ngamrimwar ka lat. Lolo. Asino tinang pataykan ka? Senyorito, Asino ti sumaruno? Asino? Inutan na tayon, apatayan. Lolo. Apay ang nagpabag ka? Asino tinang pataykan ka? Asino! At itigatas yaw, senyora. Uminom kayo itigatas, tapno mapudutan ti rusok yaw. Agyaman na. Mercy. Senyora, unay mutan na ito'y amapaspasamak. Nakabut-butang, mabutang ako. Mercy. No kayat mo ti pumanaw. Awan maaramida. Ited ko ti sweldo. Maawatan ka. Ha? Ay, saan senyora? Saan ka pumanaw? Hindi kay panawan. Mercy. Wan, saan kay apanawan, senyora? Namatay tayo amin dito. Anya nga ron ngay. Nalabit nga iso day tanti apit tayo Anya. Awan senyora. Awan mabalin tayo. Madlaw, naladingit kayo launay. Sangit kayo asangel, senyora. Wan. Mercy. Ngabuta. Inayat ko ni Pedro. Nga uray pa'y narangkas. Ingkarkararag ko ti panagpalpaliod na. Ngamjot na uray. Tawan mo't. Senyora, makipaglading ita. Agyaman na ka, Sotero. Nakalatak itinamwa. Natay gaya man ni Senyor Pedro. Kat nakunada pinaltugan da. Wan.
Pinagtugan da. Kadyak pa'y amulo at sino tinagpagdo. Tapi kayo, apo. Gaputawan pinakakita. Itinapasama. Malidayaan at launay. Sotelo. Ito siya, tapi kayo. Senyora, Kaslabong ka. Di marukog ko. Gapo ka na giti kakastoy. Apag. Inyagan kayo iti sopas yo, senyora. Tadi kami tentu makder di taayan tilungon. Rita. Agsopas kayo, senyora. Tapno ada karga day tatyan yo. Agyaman na. Saan nyo abay-bay anti salon at yo? Masapol amangan kayo Ita, kaawanan ni Senyor Pedro. Rumba nga di bay-bay anti bagiyo. Kanwag sakit kayo. Kat dapat di mapasama kada kayo. Kasanon ti apuyo. Ganti asyenda. Well, agyaman hak iti dayta apalagi mo Rita. Senyora, ada imay ang kadwami iji presinto. No kayo kano ang makita ti pimatay kini Senyor Pedro, mapangkayulatan iji presinto. Anya, Ada kano ijayin ti suspect, senyora. Alex. Saan ka kadi arumuar dito'y silid mo? Kat makilamay ka man. Saan, Lola? Iho, Agyanak dito si ko. Diyak ko yata makita ti bangkay ni Lola. Gaputa rumusing ti guray ti kaunggak. Kayat ko ti pumatay. Alex. Intun na anayan ti imbag ko. Talaga abiro ka ti kriminal. Huston. Ulit-ulit at ti magibagbagakan ka. Huston. Gaputa amangan no dahi tantungat na biyag mo ti mapukaw. Senyora, kaano nga iti pan nakaitabon ti bangkay? Inton bigatan, Bercy. Dahi ta tinagsaritaan mi kani Alex. Kat itilikod ti farmhouse, ti pakaitabunan na. Senyora, Nakasaritak matan dagiti agkali iti abot apakaitabunan na. ala no anya ti pangadang yaw, iso ti matungpal, senyora. Sige. Asikaswan nyo dagiti makan apara inton bigat, Mercy. At dati maparti a baka, kalpasan ti tabon. Wan, senyora. Nakasaritak matan dagiti agparti. Isungawanan ti parikot. Katda kayon ti makaam mo amang rekado. Wan, senyora. Da kayo agwardya dito'y farmhouse. Adagbati ka da kayo dito'y. Sumurot ti may sa kanya. Mapanak ijay police station. Takot di sumurot, senyora. Sige. Kaya't ko makita no asino ti kriminal. Sige, senyora. Yakon di mang trabe ti kutsiyo. Naimbag nga orasyon, senyora. Adaak. Takayat ko makita ti kunayo anang patay. Ken ni Pedro. Sige, senyora. Sumurot kayo kanya. Tapaayabak ti kriminal. Senyora, atuyan ti kriminal. Jubilarde. Jubilarde. Sika ti kriminal. Wan, senyora.
siya. Apay! Apay nga inaramid mo ti kastoy! Apay! Sika nga imbilang ko ang kapamilya. Tinangpatay iti asawa. Kat ni Alex, dandanim pinatay. Nagbalinan nga inutil. Gapo iti inaramid mo. No, idi kat imbilang ka a kapamilya. Saan itan, Jubilante? Gaputa pagurkurakan! Wen. Aklunan ano kasta ti kunayo, senyora. Amo ka na sakit ka na kayo tinaramin ko. Amuyo ka di. Anasak sakit pa iti marekrik na kita. Ni Alex. May salang asa ka na tinapukaw. Kata kayo. Tilang asawa yung tinapukaw. Siya. Pinatay na tinat. Ti apong niya bakit? Kanti asawak. Anyo. Pinatay ito. Ti pamilya. Awan sa bali anang patay ka na kwada. Nung dini Alex. Pinatay mo Alex na kitipat-patag ko itibiyag, senyora. Pinatay na. Saan? Saan apod no na ito? Saan? Itatanat ibalas akon. Awanan tiba ko nakpay, senyora. Nagdisnudo ang asimo ko. Ikarok tinagbasulat. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hoy! Umay ka man dito, ay tamasayo na! Nagawam! Ngayon, masidagan! Sige, masayo na! Sige. Masahin ka no dahil tati ko nam. Ay, ko! Ay, lagdo! Lagdo! Tari ba ano mo tiyag masahya? Uy, pagsalaan niyo magkititip. Perlisil! Perlisil! Saan nga ba kayo ti Perlisil? Giling-giling! Ala, magsala ka! Sige, agad na kayo ti giling-giling! 1, 2, 3! Giling-giling! Giling-giling! Magsala ka mo doon saan? Wen. Sige. Agsalak no dahil tati kayo. Giling-giling! Ito'y matmansyon tinagawidan ita ni Senyora. Apayakas laag sang sangay asimrek iti silid na. Nagdirdiritso. Saan pa'y anagun unay? Apay nga ta? Nasakit nga ta tibagbagi na? Ah, inak man kita ang iti silid na. Senyora, pasensya kayo na imunodaklatan Tadi kay mat ilukat idinagtuktuka. Apay, senyora, anya tinasakit kada kayaw? Agdanag akong senyora. Awan, tinasakit kanyak. Mercy. Mabalin ako na. Awan. Ay saan senyora? Hindi kay mapanawan na kasta.
Anya nga iti ammo, no adda mapasamak kada kayo ita. Nang runa pa ikat agsang sangit kayo asim mangpal. Ay, senyora, apay, anya ti pagsangsangitan nyo asim mangpal. Nasakit tinakot ko. Ha? Iti anya, senyora? Mabalin nyo kaday nga ibaga kanya? Ibagakan ka. Ngam di mo ko maibagbaga iti sa bali. Agtalag kayo kanya, senyora. Ni Alex. Pinatay na gayam ti pamilya ni Jubilarte. Anya? Pinatay na? Day tagayam ti Gapuna. Anagim alas ni Jubilarte. Isu ka di anapaltugan ni Alex? Kat nagbalin nga inutay? Wen, Kantipan nakatay ni Senyor Pedraw? Isumat din ang patay, senyora? wen, mercy. Anya? Nakasta? Nagbalinan a kriminal ni Jubilarday? Ad-adda pa'y ti kinakriminal ni Alex. Gaputa pinatay na ti si Bubukal a pamilya ni Jubilarde. Senyora? Nasakit tinakam ko. Apay anaarabid ni Alex ti pumatay. Saan ka day nga isudamot laang tinang patay iti may sa abakat? Kan inati ubeng ijay dipintayin? Wen, putno na ita. Data mismo tinakangag iti impagada ijay dipintin. A pinatay na tito at tao ijay. Uwan, senyora. Kasano daytan? Anya itan ti mapasama, senyora. Anya. Ayan ni Lola, Chayong. Saan pa'y matasin mangkot dito farmhouse, senyorito? Ang mga nagawid iti mansyon. Anya. Wanya ti kasapulan nyo. Siya kung ti mangyawat, senyorito. Mabising kayo kaday? Wan Chayong. Kayat ko ti sopas. O sige, senyorito. Orayan nyo lang nga dito siligyaw. Tayag kunto inton malutaw. Saan kayo kadi amapan ijay farmhouse, senyora? Saan? Amangan na sa pulan na kayo ni Alex, senyora. Sige, intayo, senyora. Kuyugan kayo. Siguradaw, ada kayo ti sa pulan ni Alex. Sige. Kuyugan na nga ron, Mercy. Mapanta ijay farmhouse. Yan ba kayo raso, senyora? Da kayo amin a pinusgan edi ni Pedro nga agbantay dito'y farmhouse. Kayat ko apumanaw kayon. Apay nga, senyora. Apay kayo, senyora? Pulis kayo. Saan ka di? Agsubli kayon iti sigod at trabaho yo. Ano sa ka lang? Ano na? Peso, nag-design kami. Saan min akasapulan ti serbisyo yo. Iso apumanaw kayon. Saan nyo apapanawan idang Lola? Oh, Agtalinagda dito eh. Awan ti katulungak dito eh. anya. Saan nyo ida apapanawan? Oh, Saan kayo apumanaw? Kasapulan kayo. Nalawag. Sige rito. Alex. Jack ninamnama tinamuak. Awan kayam umasping iti kinadtakas mo. Anya ka din ti sasawan niya. Nasingpat a tao na iti grasya nga inam.
Kan uray ni Soterog nga amam. Isu akinayat day dinanang mo ti amam. Gaputan na singpat a tao. Agpadada anasaya at atat tao. Ngam apay meten. Ta idi adda nga da. Kat kriminal met kayam. No apay akasta tinapasamakan ka. No apay anapaltugan ka. Apoon tinakaputdan ti sakam. Kat gapo iti kinadakas mo. Pinatay mo gayam ti pamilya ni Jovelarde. Sino tinakamuam iti dayta? Saanen anas kan amamam. Saan ko abasol ti kasdeng inaramid ko? Nagrabaw arason ti rason mo, Alex. Amo kon no anya dagiti rason mo. Ngam saan nga umdas dayjay. Tapno pumatay ka. Kat. Anya ita lola? Anya ti aramiden nyo? Alex, agbalbaliw ka kuman. Pangaasim. Sa anak nga agbaliw. Aging gaadyak makita amatay dayjay at Jubilarde. Anya. Tanya ti kayat mo asawen. Saan kalat ka amamingga? Nga uray kastan tilangam? Saan? Balsak dayjay at Jubilarde. Oh, Sa pulak. Uray sa dino pa iti ayan na. Hoy! Sige, Jubilarde! Umay na ko ng basayan! Nasa? Anya. Umay ka nga din ito saan? Sige. Masahin ka. Nukula ka masayan na ka? Umasidag ka, gago! Umasidag ka! Malabas ka na. Malabas ka! Jacket ti kastoy. Ngam pilitin nak. Bubukit niyo! Bubukit niyo! Tay tagayam ti kayat yo. Sige. Umasidag ti naturat. Sa! Arta! Upsa! Saan ka kasta ti kumugtan? Kastoy ka! Dito! Dito! May bartulin ako! Kaya kung dito'y pag may sahag nauliman. Sana balin ang isignet. Basta nauliman. Da kayo atalo. Kayat yo ka diti kwarta. Bayad mo yung senyorito. Bayad niya. Kwarta na itam. Uno. Abay, senyorito. Pagkapasaw. Kayat ko nga itatagyo kanyak ni Jubilarde. Ha? Jubilarde? Wan, Jubilarde ka naman. numay itatagyo kanyak. Ikan kayo iti kwarta. Kaligatan daw na. Dakkel agatan ti kwarta ti itad ko kada kayo. Senyora, naimbag tayo may kayaw. Adda iba ka. Anya dayta. Senyora, binili ni Senyorito Alex dagiti talo a pasurot na. Masapulan da ni Jubilarde. Kat idatagdakin ko ana. Oh. Kaut, ikan na ida, itidakkel agatan. Anya. Nanggagaw, Senyora. Ayapaw, anyaman nga tanti pampanunutan ni Senyorita. Ay na, pumanaw akong dito'y farmhouse, Senyora. Mabuti nga ako. Diyak pa'y kayak ti matay. Ah, Senyora, mabalin ka di nga umakarak iti mansyon. Ijaya ko nga agtrabaho. Ano saan? Ijayan ka taltalunan ti pagtrabaho. kwa, Chayong. Diyak kayatan dito'y farmhouse. Talaga pumanaw akong dito'y. Ala, mapan ka nga ruden iti mansyon, Chayong. Nukunam apumanaw ka dito'y. Awan maaramidak. Ngon, Senyora. Ingna kong iti mansyon, itamat laang. Kasanudaytan, Alex.
Imanawan ni Chayong, gaputa mabuteng. Awan bibiyang ko, nga uray pa'y pumanaw kayo amin. Anya? Uray da kayo. Mabalindak lata panawan dito yung farmhouse. Kabala akong tibagik. Kan addamat dagiti talwa kakaduak dito eh. Isudan ti mga sikaso kanyak. Anya? Pumanaw kan lola. Awan anyaman na. Oh. Sige. Nuday ta, tikunap. At tilinoto ka merienda, senyora. Ramanan nyo Paborito da ito ni senyor. Agyaman na, Chayong. Palitaw da ita, senyora. Naimas da ita sa usawan na. Agyaman manen. Senyora? Kasanong ita ni senyorito Alex? Asino, ti agluto iti kanan na. Adda nakasaritak idikal man nga agserbigan kwa na ijay farmhouse. Gusto ka day? Nasaya at ngarot no kasta. At dito, naidasar konti armusar ni Alex. Sapay ko mga ron na magustuhan natin sa kanak. Naimbag nga oras mo, Alex. Nakasaganan ti kanam. Apay nga da ka dito eh. Asino tinagkuna asumbret ka dito yung farmhouse? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Senyorito! Apay nga yung patrong umatang kada kami ti paltaw! Sana, senyorito! Gaputa awan serbiyo. Isu ana say sayat. Amatay kayo langan! Ito, senyorito! Pangasin mo ta! Senyorito! Agyaman kayo. Tasaan atasa kayo ti pinaltugak. Senyorito! Alex, anyat araramida. Pangasing pa ron. Ibatang kumatay tapal to. Di ka makibiyang. Impaturong umatang ti paltog kanyak. Kaya't mo ta si kati una apatayan. Kaya't mo! Sige. Paltugan na. Nuday tati kayat mo. Ay! Senyorita! Sana! Amam dayta! Di mo patayan! Apay! Talaga ka ti adakis kan, senyorito? Basta lang arudan tinapagtang mo? Ang tultuloy pa ilang tinaranggas mo? Saan ba? Samat ng kan! Ala! Pumanaw kayo amin iti sangot! Anya ka diti pagkaskas tama, Alex. Kapaya din mo ibaga. Tabarang masulbar tayo. Kaya't ko apatayan ni Jubilade! Anya. Ay namang sukiraw! Nagkabutbuti nga talaga ni senyorito Alex! Pasensya ako. Naputot nga minti ulo na. Gapoy ti kasasad na. Basta ganat ka lang. Ang mga numadangran na ka. Okay na kayo Dandani na kayong tupay pinaltukan! Anyan, ti ugali na! Sana balikan niya akong tiyayo. Lumatayak. Anyang harod ngay. Saan Asinong tungay ti mga sikasukan ko namatay ka? Ay! Una yan ni Senyorito Alex. Di lagta mamingga ti kinaranggas na. Yung lagta. Anjo sila. Nagdakal-dakal ka kanyo. Wan, kapintas at nga aramidan. Tainginak ti presyo na. Hey, ado ti ag gusto iti kastoy apan nyo. Nangro na dagiti babae. Auntie, mabalin ka di ay aramidan na ti kasta? Ay katuwin Kay talagayam. Sige, mga ramidak iti kastoy. Taitid ko kan ka. Magusto namin ti aramid mo, auntie. Ala, iramidan ka. Kat ibordak tinagan mo alibnos. Akas iti aramidam kadagiti panyo aburburda.
Nana Tunisia. At to'y tibelo nga orderyo. In may miinyag ka ni Libnaus. Kan alaan mi matan pay ko nam asukat na abagas. Sige, Ursula. Ay na, nagpintas gayam pikunam akaduam abalasang. Wan anana. Ay, Libnaus. Iso ni Nana Tunisia. Pagayam ko dito'y punggo. Kumusta kayo, Nana? Nasaya at lapta. Balasang ka. Ay, umay ka, Ursula. At daitag ko kan ka. Sumurot ka kanya. Iti unang. Daytoy, Ursula. Ipaburak mo daytoy aramaw. Kat isaw ti ipapainom mo iti balasang akaduam. Ha? Nasaya at dayta aramaw. Makatulong dayta iti memorya ti tao. Kasta? Saan ka di ako na? Adi na malagay, ti kinasya sino na. Wan, Nana. Iso, nasaya at launay day taramaw. Ipaburak mo, kat isaw ti ipapainom mo kankwana. Ay, Nana. Anya ka di ito'y aramot? Nabirtaw dayta, Ursula. Basta aramidang ti imbagak. Kat noadan tuwayam, umay ka dito'y tamapan ta iti kabang bantayan. Taintag sapol iti kasta aramaw. Libnaus, nabanog ka din amagmag na. Saan, auntie? May tikastoy tatlo agling utak. Kayak muntumot namin ti sumursurot kanya. Kat agpag napagnak nga agsursor iti panyo ala ko na. Kaya kumatapadasan ti aramidam, auntie. Ala, makaamu ka nga raw. O sige, agawid ta nga rodan. Sana balay, tanapa ibusta dagiti lang ako ta. Libnaus, sakbay amaturog ka? Inumaman ba ito isang baso a pinaburag ko aramot ti kayaw? Ha? Anya rin ta? Nasaya at da ito'y parakan ka. Makatulong da ito'y iti memoryam. Anya nga iti ammom. Nga iti panagin inom mo iti kastoy kag agsubli iti memoryam. Ha? Ala, inumam kit din da ito'y. Pagsaya atam. Sige, auntie. Katagyaman na. Aw, anya nga iti raman na, Libnaus. Kaslatan ng laang. Medyo adapait na. Diyak maawatan tiraman na, auntie. Sige, di mo nga rudliwayan ti uminom iti kasta Tabarang agsublen ti lagip mo. Ay, anya nga tati kinatao na. Anak nga tati baknang. Kaasi mo, tadi na malagip ti kinatao na. Mabuti ngak namin amang itonton kan kuana. Uno, ikamang ko kuma iti pulays. Amangan ngamin, no ad-adakas ti mapasamak kan kuana. Iso abay aklangan nga agyanlatan kanya. No agsublim to ti memoryana. Nasaya. Ang no saan? Makaamuditan. Tinapatag. Nasaya at ti kasasaad na dito'y ayan ko. Anay ko, nagsakit ti ulo ko. Nahang obarak manin. Anay ko. Alex, nasayaan mo at nakaringkan ba no? Insaga na konti armusal mo. At kinirog ngayon na po'y, prito nga itlog, kan prito longganisa. Panawan na. O sige, tumuarkan nga rin dito sa mo ha. Agur-uray ti armusal mo. Ay nakman pa yagidadang iti digos mo. Ambangan mo kaya't mo ti agdigos.
ka di pe armoire ni Senyorito Alex, iti silad na. Agbaawan day ti taraon na. Wan nga rod sayo. Bayam, taipan ko lang iti silad na. Mang Sotero, nakaan-anos kayo kenkwana. Kasta ti may sa naganna. Naanos iti anak na, sayo. Nagasat ni Senyorito. Tanasingpet ka kenkwana. Agrama ni Senyora Lorna. Nasingpet mat kenkwana. Amok, no kasano ti panangipatek ni Senyora kenkwana. Mala, mapit lang sayong ha. Paikabil ko man iti tritikal na. Taipan ko lang iti silad na. Sige na ron. Lignos, adto yung tilining takakamote. Dahito'y tay kinali ta akamote iti mula ta. Kan agdamot tan tsaa. Ala, agmeriendatan. Ne, apa yan? Agsanay kamatan. Anti Ursula, mabainak ngaminan kan ka. Naimbag kaunay kanya. Saan mo apanunutan dayta, libnos? Jak malagip no anya ti kinataong kanti. Awan apulos malagip ko. Saan mon apiliton alagipon? Basta ti amaw. Nasinpot ka atao. Nasayaat ka. Kat idaw-dawat talangan iti Diyos. Asapay la kuma, tamalagip mon tumat laang. Alakit din. Agmeriendatan. Ta ituloy tat agborda. Masapul amalpas ta abordaan day ta ap ti katre. Nga order tay maestra aso kita. Apay ka diya di naksardengan si Kalakay, ha? Sige, iruwar mo matlaan day tamakan lenyag mo. Alakit din paro. Mangan kan. Diyak ka sa pulan day tamakan! Arap ti ka sa pula! Arap ti kayat ko! Saan na mabalin? Hindi nakmay ka ni ti arak. Nasaysayat mo pumanaw kayo dito eh. Kat di kayo pakpakitan! Baro. Saan kayo kasapulan? Alex. Urayan niya pa iti ibang bagam. Sana ka pumanaw dito eh. Nangruna pa'y takas ta itan din nagbanagam. Lukas ta narod. Ikanak iti arak. Saan amakan? Arak ti kayat ko! Darasan! Lakay Sotero! Nagbayag kan! Ayan ti arak! Lig mo na! Ti salbag alakayan ta nakabaybayag. Mabwisitak. Kastoy ti maiparbang kadag ito yung makan! Ay na, Mang Sotero! Nang nga inbundaris na dagiti inyo nagmuakanan na. Ning baglakid din, tadyak pa'y nakaunag iti silid na itay. Inak mo maalaan dagiti murag na taglabaa. Mang Sotero, apay akas dyan ni Senyorito Alex. Kasi lang arodan ti sasaadan na. Nakawi-uyong pailaang. Nakaung-ungat. Kasi tinakon-nakon kan ka, Chayo. Pasensyam ko man. Dakal ti pamatik. Nagbaliw tumat lang ni Alex. Sapay kumaan, ang balew. Dakal ti pamatik kakasta. Kat idaw-dawat ko day ta iti Diyos. Hoy! Da kayo, gwardiya. Huyugan dak amapan iji pagbaludan. Pagmalutan, senyorito. Anya tira mi dumi pagbalutan nga, senyorito. Kayat ko asarong karan day ja at jubilarde. Awanan ng jubilante, senyorito. Aday Monte. Aniya. Mukayat nyo, Monte ti papanan nyo, senyorito. Anya ron, senyorito. Aniya. At nagaya man iji munti ti anak ti Jablo a jubilarde. Kasanong ka mabalas? Kat adayo itan ti ayan na.
Aging gaita. Bumarbara pa ilang tigurak iti dayja at jubilade. Agbaaw tulahan da ito eh. Inton mabalas kon. Kuya ganda. Kaya't ko ti mapan ni J.D. Pintin. Anya ti arami do medyo dipintin. Adda kaya't ko asapulan na tao. Sige. Kuyugan ka no day tate ko na Alex. Ayabak na ron ti may sa gwardya. Tapno iso ti agdra. Si iti adayaw. Anya ngay tigagara da dito'y dipintin. Asino da kita? Ay, urayak man ang makaasidag da dito'y ayan ka o. Amuat no anya tigagara da dito'y. Ket awan mo't matatao dito'y. Anya ti kasapulan nyo dito'y dipintin. Amamom ni Jubilarde, saan ka di? Awan. Ang awanan. Saan kun anakit kita? Kasano nga minamakitan? Kat si babalod itan. Addan ije munti. Adda anak ni Jubilarde, saan ka di? Amom ka di ti ayan na? Kwa? Kasi matdejeng obing. Iso akayat mi ngalayan. Nang runa. Kat nakabalod ita ni Jubilarde. Kwa. Ikan kay tidak kalagatan. No isurum kanyak ti ayan ti anak ni Jubilarde. Kwa. Apay. Saan mo akayat tidak kalagatan? Apaman amay tudom ti ayan ti obing? Kwa. Anya ti aramidem iti ubeng. Siyempre, da kamin ti mga iwan kan kwa na. Jak lapat yan. Dakas na ito'y atao. Wanya. Isurum kanya kon, kat itad kumatan ting karik agatan. Lading itag. Hanggang jak amaw. Tati amaw. Nairaman idi anatay. Idi ada kriminal anang patay iti pamilya ni Jubilarde. Di ka nagpalpalikaw bay. Ibagamon no ayan ti ubing. Lading itek. Awan maibagak. Pati amok kat nairaman anatay. Day talaan ti maibagat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dagijaydan. Napandan. Kaya't nangaalaan ti anak ni Jubilarde. Sa bali tinagparit na kanya kitay. Naimbaglakit din ta sa anak ang nasisirap iti kwarta. Saan dalakit di nga agpatingga amang sapol iti ubeng. Nila kay pito. Amangan no iso ti makaibaga. Ta iso ti nang istorya iti may papan kini Jubilarde. Ay, tinasayaat. Sarakat nila kay pito, takasarita. Anya timbaga ni Alex ken ka. Asino ti ubing asap-sapulan na. Kasi tinangagtanak ko na itay tilakay. Anak ni Jubilarde. Anya ti plano na. Di na matimbaga, tata. No anya man ti dake sa pampanunutan na. Sapay kumatasan nga baligi. Tay dyan, tata. Nalpas na nakasarita ti may sapay alakay. Huwag nga paiso. Inyawatan na iti kwarta. Paliwan ta, tata.
Kat no dakas ti panggap na. Masapul alapdan ta. Wan, katagyamanakan ka. Ano sayati ka panunutan? Saan tayo kung mga itulog? Nagaramid pa iti dagas. Ang subli tayo ni J Farmhouse. Wan, senyorito. Alex. Abay. Anya ti plano mo iti tingasap sa kanya. Awan ti dakas a plano. Sige. Pardasan pa iti panagmanehom. Kaya't konti uminom iti arak. At partag ka man ay. Anya ko ma? Saan mo mat-akwarta ti igat-gatang ko iti arak? Gaputa si ka. Awan apulos kwartam. Awan sirbim a tao. Alex. Mas dawat namin ka. Nuapay ngagnag kapay lang iti farmhouse. Idinto tapulos nga awan kinabaknang mo. Papakpakan ka lang ijay. Anya. Agpay sumat. Iso ano sakti si ka. Nasaysaya at nupumanaw kan. Ngamin, awan sirbim iti farmhouse. Papakpakan ka lang ijay. Awan kit dibain mo ha. Saan ka maupay, tata? Anak mo ni senyorito. Isuasi ka lang ti makaanos iti ugali na. Tano siya? Ay, jak lakit ti makaanos. Amang ano pumanawak pa ikigday. Sino nga iti makaanos kan kwa na? No di si ka nga amana. Iso apa nga aseng, mang sutero. Agan anos ka. Tinaskan. Kat di nakadangran ni senyorito Alex. Bay amlatan mo anya dagiti bagbaganakin ka? Agyaman iti dayta na ipagam jayo. Agan anos ka kumalagta Kasi ka lang di makatulong ka ni Senyora Lorna. Lumaypapan ka ni senyorito Alex. Libnos, iminom ka ka din iti sigod nga inumam tunggal rabi eh. On auntie, nalpasan. Masapol ang makaala akpay itikas di aramot kan bulbulan. Tapno agtultuloy ti panagtumtumar mo. Wano panagin inom mo. Ta makapasayaat kan kaday ta. Agyaman na auntie. Naimbag ka unay kanyak. Sapay ko mata makasupapak akto. Saan aday ta ti panunutam, Libnos? Tano siya? Naragsakak ta makatulong akkan ka. Amon? Kaya't ko kumati mangituntun kan ka kadagiti kakabagyam. Uno, ikamang ka kumaidi iti pulis. Angam, nagpangadwaak. Gapo ta agamakak. Amangan pa'y kit din anya ti mapasamak kan ka. Ay, nakaalinggat ti napasamak kan ka, Libnos. Isuwain kadang kun nga agkalinaad kalaptan kanyak. Sana bali, tanatalgad kamat ditoy. Urayan talaangan amag subli ti lagip mo. Auntie, Wan, kasta ti aramidan ta. Tano itang nga awan pa'y lalagip mo? Agyan kalapta kanyak, Libnos. At sapay kumaat ta makaanos ka. Tanarigat la ti adda pa nagbiag ta ditoy. wan auntie. Naimbag ka unay. Kat ora agsubling to ti panunod ko. Tsak kaya't nagsinat ta. Ha? Malagip mo pa'y nga taday ta nga imbagam no agsublinton ti panunot mo? Auntie, Ala, namnamaot day ta. Gapo ta aglidayak mo't no panawan nak. Gapo ta nabayagan ang nagkadkadwata. Imbilang kamot ta nakaspudno akabsat ko, Libnos. kasta akmat, Auntie Ursula. Imbilang kamat, kaspod no akabsat. Wan no ina. Adong tinaala ta aram-ramot kan bulbulong Ursula. Wan, Nana Junisha. Inton maibus da kita. Kuyugin ka nito manalin nga umay dito'y bakit. Tagdirok ka kadagiti kasta aramaw. Agyaman na, Nana.
naimbag kaunan. Maasyanak nga main iti kadwam abalasan. Sapay nagpintas. No apay nga main anapukaw na, tilagip na. Nana, Bala, labay kan. Pumanaw tan ito'y bakay. Adaw tinaala ta amabalain ang makaagas kinilibnaws. Umay tanto manun, inton maiba. Ala, sakbay nga agawid ka, Ursula. Mangan ka pa'y dito'y nalingtaas sa ba. Kan kamuting kahawi. Agtyaa kamutan. Tapno di ka mabisinan itidalan mo nga agawid. ay na, agyaman hak, Nana. Na istoryam ita kanya. Di makagapo no apay akadwam ni Libnaos. Kati kagdanan. Tagtalinaan apalimod day. Katulungan takit day. Babaan ti panang painom takan po na. Kadagiti alalaan ta anabirtaw aramramaw. Tatno agsublain tilagip na. Wen, Nana. Si Martin ni Libnaos. Matyak anasaya at atao ni Libnaos. Isungaan anusam Ursula. Saan mau abay-bayan? Wen, Nana Junisha. Babaeng ba ito yung napanunod ko? Mabalas kumutlaang ni Jubilarde. Nga oray addan iti adayo. Balsak babaan iti anak na. Ti anak na ti patayag. Siyak amis mo ti mang patay iti anak na. Kat itataam mo kung ti ayan ti ubing. Nalakalaan nga iwayat ko ti plano. Naimbag ta nakita ka matlangay. Lakay pikto. Apay ka di, kakakusme. Kanya ti bagap. Si Kalang tinang ibagaak ide iti may papan iti anak ni Jubilarde. Gaputatalken ka. Ha? Amkek nga mga no nasalaw na kadag iti mangsap-sapul ken kuana. Ket injayaan na ka iti kwarta. Ket impud numeten ti ayam ti ubeng. Wan. Pudno day ta kaka. Anya! Daktilagatan tintin na kanya. Iso nga imbaga kun ati ayan ti ubeng. Anya! Apay nga imbagam! Ket kuna namot nga men nga iso kanaw ti mga iwan. Kakayat na ti agsupapak ni Jubilarde. Anya nga agsupapak? Basta kasta ti kunana. Kayat na ti agsupapak. Iso nga imbaga kun Ket adamot kwarta nga inted na kanya. Dakil na jabanag para kada kami kini bakit kau. Ay, awan mon piktaw. Di mo inaramat ti panunot mo. Kwarta lang ti aday ti ulom. Amom ka nga ang mga numay sagmak ti ubeng gapo iti naramid mo. Saan mat siguro kaka? Ay, awan mo. Kwarta la ti aday ti panunot mo. Saan ka gaya mamapagtalkan? Ay, awanan ti panagtalagkukan ka, piktaw. Mayak adagos dito'y kumbintaw, sister. Gaputa adda kayat ko nga ibaga. Anya day tata. Kayat ko nga ipakaamaw, nga damang sapsapol iti anak ni Jubilarde. Agpagad ti ubeng, iso asalak ni iban nyo kumaha. Dito iti imbaga ni Jubilarde, anang ipanan na iti anak na. Iso adito iti imayak. Nasingad apagayam ko ni Jubilarde. Iso apat siya nyo kumati bagbagak. Ayan ni Jubilarde. Napayagan ang nakabalod, sister. At daita ni Jay Monte. Sige, sister, Daita lang ti bagak. Saan ako nga agbayag? Agyaman kami iti day tapakaamom, kapsa. Timbaglakit din tanalagip ko ti imay bitaw.
Tapno mapakaamwak dagiti mga aywan iti ubeng. Utse. Ni Alex. Ay, aglingadak. Di rumbang nga makita nak ditaw. Anya ti maibay mi kata kayo, kabsat. Naimbag nga orasyo, sister. Kastamat, kabsat. Anya ti maibay mi kata kayo. Adda na kaibaga, adito'y taayan ti anak ni Jubilarde. Kaya't kong ampunin. Ha? Pod natin ako natilakay itay. Bakla nga. Kaya't kong ampunin ti ubing, sister. Saan laday ka? Agdunarak pa itidak kalagatad dito'y kumbento. Sister, nadalos ti panggap ko. Kaya't ko atulungan ti ubing. Iso apang nga siyo. Itad yun kanyak ti anak ni Jubilarde. Kwa. Lading itak. Ngam awanen ti ubing ditoy. Anya? Awan dito'y ti ubing? Wan. Pimusayan, iti maladaga pay laang. Dayta ti kinapudno. Anya? Nagsakit idi ti ubing. Kat di na nalasatan. Isong oray anya ti ibagbagayo. Talaga nga awan dito ti ubing nga ibagbagayo. Tanabayagan, anak. Nagdanagak itayan, Sister Teresa. Naimbaglakid din. Tanasaganaan tat idadatang dagijaya tat tao. Apay nga aging Teres dadya alalaki iti ubing. Dadya a tao, kat agliberyo. Oan. Isu dayjay tay apo ni Senyor Pedro Liberio. No kasta? Kabagyan na ti ubing. Oan. Ngam. Saan ta mabalin abasta ited ti ubing? Gaputa inyo na unay iti ni Jubilarde. Adi tabaybayan ti anak na. Sister. Kat inkarina idi asublian nanto ti anak na. Ngam kasanon. Kat nakabalod itan ni Jubilarde. Agpapanpay. Basta agtungpal ta iti nasao iti ni Jubilarde. Saan ta baybayan ti ubing? Kandi ta mabalin nga ited iti no asino laditan at tao. Kasalaitan, senyorito. At sublitan iti farmhouse. Saan? Adda pa pananta. Sa dino, senyorito. Itayan ti may sagayam ko. Kasaritak da di agayam ko. Tapno ison ti tignay. At tignan may papanit ti anya, senyorito. Jackpot yan anatayan ti anak ni Jubilarde. Iso ati gayam ko ti tignay. Tapno maamwak ti pudno. Nagaduray ta abulbulong kan ramramot, Auntie Ursula. Libnos. Dagitoy abulbulong. Nasaya at dagitoy para itibagay. Ilambong. Kat tinaglambungan na, iso ti inuman. Tadagitoy, kat panglinis itibagay. Para itidara, para iti kidney, kanda dumapay. Dalusan na tibagay. Nagadugayan ti amoyo apagsayaatan itibagay, Auntie. Insuro kanyak ni Nana Junisha. Kat dagitoy aramot, importante dahitoy kan ka. Makatulong, tapno agsubli ti memoryam. Ante, ang rentamanan dagitoy aramot, tapno adda inuman. Agdiretso ka ni di farmhouse. Nakasaritak matintigayam ko. Kumusta tinagsaritaan niyo, senyorito? Agtungpal tigayam ko iti kayat ko. Saan nakapaayon da jay? Gapot adakkel ti utang na anaimbag anakam kanyak. Anya ti plano niyo ita, senyorito? Ibagak ken ka dagiti plano. Ngem, saan ka nagkibalta nga mangkontra kanya? Tamadaksan ka. Ket no makitinulong ka kanyak. Ikan ka iti 5 abba ka. Ikan ka pa iti kwarta. Ken, ikan ka iti dakdakkel asweldo iti asyenda. Ha? Amin na pagnat.
Sikat ikadwa. Iso asaan nak akong trae. Nalawag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Makaamoditan, masa din ti pagturungan. Pinaskan kat maipanaw ko ti uping. Katap mo sanda ka mailasin. O subak ti kawas ko amatre. Ha, importante ti biyag ni iti uping. Dakas ti agparparik na kanyak nga aramiden day dyan nga Alex. Ado pa'y ti misyon ko di tirabaw ti daka. Iso asaan ang mabalin a dakas ti mapasama kanyak. At sikan ti makaamo ditoy. Well, sister. Aganat kayo kuma, Sister Teresa. Well, alaag di kapatgan iti biyag ti uping. Masapol nga awan ti sabali ang makakita iti day dyan. Well, sister. Kakadwa, masapol ang maala tayo day dya, Sister Virginia. Tamo, agul-ul budlain. Nagla na, boss. Boss. Sige, agawam ti agmaneho, Mark. One, boss. Sister, agawaan niyo. At nagsagdang ako kotse iti batog ti kumbento. Natanawag iti tawa. Kat aduda. Anya, agawaan niyo. Inkayon. Nakasagana ka din tibit-bitan niyo. Wana, tiobing, inkayabanan, darasam. Wana, sister. Pag na tayo titawan, o di tayo lukat tiruan at kumbento! Bungin tayo ti Salbang! Juan, rasta daramidan ka na! Agawan niyo. Dito'y backdoor ti pagnanyo. Darasan niyo. Oo, may kanto. Sige. Agawan niyo. Inkayon. Sige, inkayon. Anya ti kasapulan niyo? Taapay anaskan apilitan niyo ti sumrak diti kumbento? Sa nino tayo ni Sister Virginia? Awan. Awan dito'y. Wes! Naman! Si kangarot di kang maganda. Bakit ba? Kamagan niyo! Hulga! Pangay awan tayo madre asap-sapulan tayo. Iso nga roden ti parigatan tayo. Sige, pagandara man ti kotse, Mark. Once niyo rito! Sa dino ti pangipanan niyo kanya? Iti na ulinot adiso, sister. Kita ekman no di kag sao ita itipod mo. Sabagay. Paragsakan ba ka lang, met, dagiti takadwa. Diyos ko! Sika lang, ti pagkamalang ita. Sika lang, kapag ko. Awanin sa bali. Diyos ko! Di na kumapay-pay ko. Ita, agpudno ka, sister. Awan ti maramidam gaputan nakarakad ka. Ken awan mo ti sabali at tao dito eh. Gapot adda tayo lang ti adda iti daytoy addaan abalay. Isong awan ti makarayat kan ka. Anya ti aramidan niyo kanya? Nagpudno ka, nasayaat ka, ngam no aglibak ka, dakas ka. Sa dino ti ayan jay padam amadre ka. Ni Sister Virginia ti kunak. Adda emergency call na itay aldaw. Natay ti inana. Isu anagawit ijay lugar da. Amangan mo't nagliblibak ka lang. No kayat yo. Surutin nyo ijay lugar da. Saan nga importante da ita? Tinapateg, kat ibagam ti pudno kanya. Sa dino ti ayan ti anak ni Jubilar di at tinarakan niya. Pudno tinako na ni Sister Virginia. Nabayagan aping musay ti ubi. Ibagam lang ti pudno. Tano saan? Dakas ti aramidan ni kanga. Aramidan nyo ti kayat yo kanya.
Ngam awan ti ipudno kada kayo. Gaputapudno ti imbagak. Nabayagan anatay ti ubing. Ita, no dakas ti aramidan nyo kanya. Sungbatan yun to dayta. Sipod pa'y. Dakasan ti agparparik na kada kami ni Sister Virginia nga aramidan nyo. Isu akinon takko ti kabagyak a mayor ija syudad. Imbagak ti mabalin a pagbanagan mi diti Aguinaldo. Kat no dakas ti mapasamak kanya. Awan sa bali a maatap no disika. Alex Liberio. Anya? Saan at ituray dito'y Aguinaldo ti kimmamangan ni? Gaputa amumi anaturay kayo dito'y. Kat uray tilintet, mabalin nyo nga iturayan. Kat no dakas ti mapasamak kanyak. No agpo kawak, wano matayak. Sungbatan yun to. Anya? Isu anasay-saya atin, no isublidak ija kumbento. Gaputa awan pinasayat nga ibu nga daytoy nga aramidan nyo. Da kayo ba lang ti makamoy ti Madrid dito eh? Agawid ak. Tagayat ko ti aginana. Ibati na ka dito, senyorito. Saan? Si Kati drive, Mark. Boss, meron din nagbato eh. Sige. Kayat ko ti agawid. Tainak aginana. Naglala, senyorito. Sige, uminom ka lata, senyorito. Ado pa'y mat dito arak. Senyorito, amangan mo't no podno anatayan ti anak ni Jubilarde. Anya? Na imposible mo't adi da itad di ubing. No bilang. Kat dakkel pa'y agatad ti jaya yo iti kumbento. Senyorito, anya ti planom iti balod tayo a Madre. Anya pa'y kuman? Di patawan. Nasaya pa nakaring ka, Alex. Kaya't kakasarita. Apa simrek ka dito silid ko, ha? Gaputa kaya't kakasarita. Nangag ko tinagsaritaan nyo iti alalay mo amay sa agwardya iti nabi. Ha? Naglawag ka, nangag ko ti amin, Alex. Kaya't mo asapulen ti anak ni Jubilarde. Kaya't patayan. Daiso ti pangibalsam iti napasamakan. Awan bibiyang mo iti anyaman nga aramidat si kaalakay. Adda, gaputa anak ka. Saan ka nga ma? Iso apumanaw kan dito eh. Nagpuskol kit din ti rupam. Ibagam ti kaya't mo ibaga. Ngam sa anak ako manaw dito. Alex, pangasim. Agbalbaliw ka kuman. Apay no, padasam na ti agbiaga naragsak ti puso. Anatalinay ti panunod mo. Nga daya ti kaong ka. Ha? Apay no padasam na ti kastabya. Dayon. Ayan ni Mark. Apay ngawan dito yung farmhouse. Binaw ni Mang Sutiro, senyorita. Nangibaw na nagkangkuana. Iti ayan ti nang ibaludan nyo iti mati. Biniling ko ang mapanawaya-wayaan ti matri a kinidnap yun. Ano nga? Pangasim, Alex. Gusto ko man ti kinadakas mo. Agbalbaliw ka kuman. Sige, bumamakan iti kotse, sister. Pasensya ka na. Pasensya ka, sister. Sige. Pasensya ka, senyorito. Nagtungpalak ni Mang Sutiro. Gaputan mo, jak agtungpal. Ipulong na ka ni Senyora Lorna.
Kat may katak dito farmhouse. Amo yung dito lang ti trabaho. Gaputan, nagikatak lakat nga roda na pulis. Sige, sige. Sana balen. Ket, ayam ti madre. Intulod ko niti kumbento. Wah, Sana ka diha kapungtot, senyorito. saan? Ala. Ingka mang isagana iti pulutan. Kaya't ko ti uminom. Isarak mo to iti silid ko. Well, senyorito. Sinyora, kasla madin samot tirik nayaw. Apay akasla agkakapsot kayaw. Saan, Mercy? Nabanugak lang amin ang nagkapo ijay talon. Kasanaw, kat di kay mo't ngamin agina na senyora. Nagagat kayo unay. Bayan yun ang imanang Rita ti mangkita iti kataltalunan. Kabailan na mo't ti trabaho na. Well, ngamjak mabalin abaybay ang latta idan. Nasaysaya no inaldaw nga daak iti kataltalunan. Awan kada iti panagtalot yu kadag iti trabahador yaw, senyora. Saan mo't nga iti kasta, Mercy? Ay na senyora, oray saan nga inaldaw amapan kay iti talaw. Tanagagat mo't amin dag iti trabahador. Pasensya kayon no inaknak man kayon, senyora. Pampanunutak lang amin ti salon at yaw. Tas ita, agkakapsot kayo. Ala, aginanaaklaan. Sige nga rod, senyora. Tay nakmangisagana iti inuman nyo adyaw. Adda pinurus ko abo nga ti orange. Naluong dagi jay. Kun nasamipay. Iso ti aramidak nga inuman nyo adyaw. Mercy, agyamanakan ka, ha? Asikaswan nak anaimbag. Ha? Senyora. Gaputan na singpay kun naanos kayo mat nga amaw. Iso asaan kayo apang panawan. Basta maanusan daklat tamot ababaw ninyaw, senyora. Wen, napudno ka kanya. Iso ajak kayat apanawan na. Ay na, umad-adaw talaga ti order iti ponda ti pongan. Kun up ti katray libno. Kasano nga ta ang magabunan ta amin? Kabailan ta, auntie. Jakpayin masangot ti mula ta ijay uma. Jakpay na sarungkaran dagiti mula ta akamote. Kun ti aba. Mabalin mat asarungkaran talata, auntie. Kalpasan ta pa'y ti ar-aramin doon ta. Kalpasan na, mapantan to ijay uma. Sige, auntie. Kalpasan dagiti order. Aginanata pa'y libno. Aginanata mo't uray maminsan la. Naginom ka ka din, iti naipaburat aramot ti kayo, libnos? Auntie. Masaya at mat. Tauray siya. Naginumak mo't iti impaburok ko kabulong. Nasaya at kano day jay apara iti kidnay. Dalusan na ti kidnay. Auntie. Sige. Maturog ta nga rungdan. Rabi iso ang maturog tan, libnaw. Manataka. Magsangsahin mo. Apay-apay na ito ang gabi. Ayun na ba ay? Umaytan, baby. Ubain ka, ha? Kaasi ka na. Aday ta. Naupakan. Gusto mo? Gusto. Di ka nagsangit. Kainupakan. Aday ta. Magsartangan. Manimpot ita. Anak kan. Baby. Baby? Baby? Takain mo na.
Oh, Auntie Lignaus. Kaya nakatugaw ka? Auntie, nagtagtagainap pa. Ha? Anya tinatagtagainap mo? Maladaga, auntie. Ada maladaga kampay idi. Nga inapag. Nagsardang di pa nagsangit na. Idi inapag. Batas na pa nagrit na. Anak ko na dyan. Anya? Ay, unay kan Lignaus. Tagtagainap la day ta. Wala. Kasla anak ko iti pa nagrit na. Auntie. Alaki kain. Maturog kan Lignaus. Rabi ipay laan. Ala, maturog ka. Aw, adtong kitsaam, Lignaus. Agyan na auntie. Anya ka diti pang panungutam. Itay pa'y apalpaliiwan ka Nakataltal na ka. Kasla da pang panunutan. Auntie. Kuha. Pampanunutan namin din na itagtagainap ko. Di maladaga. Tsak maawatan dirit na. Kasla kami nagpaypayso. Anya? Apay? Adda nga tang anak mo, amaladaga? Eh, ang mga namat no tinakitam ititagtagainap mo. Kat, partay tinapalabas mo, Lignaus. Panunutan man anaimbag. Lagi pam anaimbag. Aman kit di mat no pudno tinatagtagainap mo. Nga anak mo, ti maladaga. Auntie. Sapay ko ma, tama itagtagainap mo manan, Lignaus. Owan, auntie. Sapay ko mata maulit dahil at tagainap ko. Ala, agar mo sartangan udan. Inumumon day tatsaam, tanay, agpaawan. Kalpasan ti panagar mo sarta, i-deliver na dagiti order ala ko ta. Kalpasan na, akin na natamat. Asikasun ta jay umata. Owan, auntie. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya tira may din ta dito kataltalunan niyo, senyorito. Kapay nga may ta dito eh. Kahit ko makita ti kataltalunan, agraman dagiti nagduduma amula. Senyorito, Nagmayat dito eh. Malangab ko ti ayam muom dagiti pagay. uwan senyorito. Naimbag nga oras yun, senyorito. Nakapasyar kayo dito kataltalunan. Juan, siga ka dito katalak dito eh? Uwan, senyorito. Kumusta ti sapul ti asyenda? Tunggal apit. Takal ti mapaglakwan ni senyorito. Numay papan iti day kaabana. Ni Senyora Lorna ti kasarita yo. Ala, sana balen? Ket, dagiti trabahador? Kumusta damat kan? Itaman pa'y ako mustaan na dagiti trabahador. Kasarsarita ka manan. Kuha, nasaya at mo't senyorito. Pinapudno na, nagagatda amin. Aramidin dati trabaho da. Kaputan na anos nga min ni Senyora Lorna. Nga iso ti magimatmaton kada kami amin. Kasta? O sige, senyorito. Panawan kayo pa'y ditoy. Tamapanak ije kaprutasan. Kita no ada mabalin amabora sa mangga. Kanda dumapay a prutas. Sige lang. Nakaskas daaw ita ni Senyorito Alex. Kasla masaknan ita kadat iti trabahador. Idento ta sigud mat nga awan bibiyang na. Mas daawak launay. Kasla imanos nato. Nabanlog ka ka di, senyorito.
Ilaan kay ti ganom. Sanan, inton madamdamalangan. Kahit ko pa ti pangin dito'y sirok ti kayo dito'y parangan. Na, Alex, sa tino tinagapan nyo kinimay, nakasta unay matalingat mo. Mapitla ha. Ay nakmangalay ti tuwalya pagpunas mo. Senyorito, nabasa ka ngagpaiso itilingit ah. Kasla, kita ka lang amin na mabanog. Mas dawak namin tanapantay di kataltalunan. Ket marigatan ka lang aruden amag na. Isuaday tan nabanog kan. Ato'y ba? Punasan talingat mo. Agyaman na. Masaysaya siguro no sa akong timang punas itiling at mo baro. Mabitlahay. No sa tinukit timet tinatuturong nyo ah. Iti kataltalunan. Apay. Abay lamon ti mapanijay. Kabalakon. Masaya at nga ruta. Tapno mawak-wak na na itapagin. Antay ta. Napunas akong tilingit mo. Gusto bang t-shirt mo tamasa pula masukatan? Isukat mo dahil tinalak ang pagsukatan. Ato yun. Sige. Parawan kayo pa dito eh. Ay nakman mangisagana iti pagpalamisyo. Kirain naklabigitan na. Senyorito, nakasingsingpot ni Mang Sotero tin ka. Nakananos. Nagasat ka takas tati aman. Ano niya? An-anusan nakalata. Ngoray bugbog kawam no dadunga. Mang Sutiraw, intayo ka no iti silid ni Senyorito Alex. Bayan nyo pilang di pa nagsibugyo iti harding nyo. Siya kung ti mangituloy. Timbaon na ka ni Alex sa magayap kanya. Wan, isuamapan kayo iti silid na. Sige nga. Mabiit laang, Mang Sutiraw. Ngamen, agdamat-madlaw ko itakan ni Senyorito. Makalawas na nadlaw ko dayta. Ano tinadlaw mo kan kuha na? Kasla imanos. Naanos ita ti pa nagsasauna. Ha? Nagbalbalo ka din ti anak yaw, Mang Sutira? Ay na, nagsayaat kat ngatan. Sige. Ay nakpaiti salad na. Chayo. Kaya pag mo, Alex. Baka di iparamit mo kanya. Kaya't ko amapan kayo di Rancho. Bilinam dagiti tao ijay amang ilako da iti baka. 5 abaka ti ilako da. Apay nga agila ko da iti baka. Ti mapaglakwan. Idonar ko iti kumbento. Anya. Idonar mo? Wan. Idonar ko iti kumbento. Maramid jo ka diti paparamid ko. Wan. Ita ka din, Alex. Wan. Itan. Ayabam dagiti talo agwardya dito yung farmhouse. Taiso dati kadwam. Sige. Matungpal, baro. Larde, saan ka kailangan nakaturog? Apay di ka pala maturog. Maturog kan. Tenton bigat. Sigurado pagbukwalan da tayo manan iti daga. Kat mabambanog tayo manan iti hosto. Di dabay kayat nga ginana tayo. Sige. Maturog ta. At ka di pampanunutan. Papanunutan ti tawa ng patay iti pamilya. Tunggal malagip ko. Bumarbara ti pungtot ken gura iti kaunggap. Kasla kayat kumat apatayan. Anya? Kunak man no, di mo marami ti kasta. No saan agapukan ko na? Si bibiyag kumapay ti pamilya. Pinatay na ti asawa. Ti ina.
Kati akong may bagat. Sobramot day tangay naramid na. Kosa. Anya lawon ay tibasol mo kankwana. Idin to tasigon iti istoryam. Isudat ti kadaksan ni Jelo Garyo. Naturay na bay. Dakdakan ti basol dakan ka. Pudno dayta. Ngam no apa anas ka napatayan dati pamilyam. Inso anasayat mo ti naramid mo. Pinatay mo ti may sa kadakwada. Gonggonada ah. Sayang. Pinatay mo lang kumandi ng patay ti pamilyam. Asaan lang at ilolo na. Ang mala. Saan na day ti panunutam, kosa. At adalangag sakit tinakam mo. Ti panunutam ita. Ket ti iruruar mo. Tap numabalos mo tinang patay ti pamilyam. Amo, kastamot lang ti aday ti panunot mo. Nauray, ibagbagampay kada kami nga balbaliw tayon. Ngamit ikaw gam, balsam tumot lang dyan ang patay ti pamilyam. Owen. Kasta talaga ti plano. Isong agsingsing putak ditoy. Padyak kayat ama na yun ang kay ti karkarok ditoy. Kat makarwarak to. Kasangitan, agdakan ka tinaglakwan iti lima baka, Alex. Ipanyo di kumbento. Sapulan yun ni Sister Teresa. Kat iso ti pangtiran niya. Anya, da kami ti mangipan iti kwarta. Wen. Kat yawat sumatan ti surat ko kadakwada. Agraman ti kwarta. Senyorito, itay ka pa'y anak katugaw di ti paraangan. Naunag ti pampanunutam Amang ano kayat mo ti anyaman ama inom? Itimplaan ka iti Diyos. Agyaman akchayong, ngam sanan. Mas daawak ita kada kayo, senyorito. Amoy umatan di agyaman. Kan, nagsingpot ka itan. Saan ka akas iti sikot? Apay chayong. Dakas ka di balin ita na singpet. Ay, saan, senyorito? Kinapudno na. Maragragsakan kami, di kalat, apa nagbaliw mo. Nabang-aran kami. Apay. Grabe ka diti kinadakas ko. Jak masungbatan dayta. Si kamot lang, ti makasungbat iti dayta, senyorita. Basta ti makuna. Maragsakan kami unay. Gapo iti pa nagbaliw yaw. Sapay ko matagtuntuloy dayta. At iti sobre, sister. Papaitad ni Alex kada kayo. Awatan niyo kuma. Donasyon na kano diti kumbento. Jak maawat dayta, tata. Sister, siya kunti mong ibagbaga. Awatan niyo kuma. Atoy. Sige, mapan kami. Kat agyaman kami unay. Sobre. Kwarta, tilinaon na. Lukatak ti sobre. Nagadong ang kwarta. Nagadong ang kwarta dahito eh. Magdasurat. Basaak. Sister, pakawananda iti kinatakas ang naaramid ko kanka. Pakawananda, katkas tanda ti panagpabawi. Agdunara iti gatad apara diti kumbento. Agyaman na, Alex Liberio. Agpakpakawan? Saan? Jack basta pa dyan dahil asurat na.
Kanjak garawan ti dakkel agatad nga inted na. Idulin ko. Kaipakitak to ka ni Sister Virginia. Nairidap ko gayam diti nagtugawak nga borborda. Wala. Nagtagtagay nga pag. Nakakawasak kampay idi puraw. Kat addaak iti tanap. Kapasan na. Nagado asabong tiliryo iti aglawlaw ko. Kat maris puraw. Anya nga tati ka ipapananday chay at agtagainap ko. Anya nga ta. Sige, senyorita. Aginom kayo pa'y iti pagpalami ay. Naimas day tayo naramid ko, Jow. Tama na niyaw. Pag-amanak, Mercy. Awan gayam, ayan ni Lola. Adda iti silid na, senyorita. Agin ina na. Ngamin, nasubraan nan sa tigagat na. Iso amaday tirik-rik na na. Kastagayan. Ala, saan ko nasingay? Mapanaklangan ijay kataltalunan nita. Kaya't ko makita dagiti trabahador. Sige senyorita. Ngamsakbay amapan kayo. Inumin nyo day tayo siyo. Agi-amanak, Mercy. Ngam saan kayo kadi amarigatan? Kaduak na ti alalay ko. Kan adamot sa rukod ko. Kabalat. Sige agan anad kayo, senyorita. Noy, buy-buyaan na tayo. Iso adi kag bunto-bunto. Dapat tayo lakit eh. Dumag kayo aming kanyak. Saan kayo nga gapura nagtrabaho? Agin inaad kayo. Diyo banugan iti husto ti bagyo. Importante, nasaya ti trabaho yo. Nga oray di kayo agap apura. Mawatan nyo kani? Oh. Apakit kita anda kakasta. Nawatan nyo kadi timbagak. Tiko na, diyo unay banugan ti bagyo nga trabaho. Sana bali na buntog kayo. Basta nasaya ti trabaho yo. Mawatan yon? Kaya ko yan. Umay kayo amin intong bigat iti farmhouse. Domingo intong bigat. Ket awan ti trabaho yo. Iso nga umay kayo kumamin iti farmhouse. Apay nga senyorita. Nagpaiso, apay ka de. Basta umay kayo amin. Namnama ti ibadatang nyo amin, ha? Ket agyaman na kada kayo. Ala, maturutan, tarabiin midnaws. Aginanatan. Ay, nabanogak anagkapang ijay uma. Angam, awan anyaman na. Adaw, tinayawid ko anakalik akamutay. Kun kamuting kahoy. Agraman na tang. Auntie, Apay, anya ti pagsan na ayam. Maong makakadin iti kamutay. Kaya't mo timangan iti naimas. saan aday tayo? Malagit ko nga mintay na itagtagainat ko iti aldaw. Nairida pa, iti nagtugawa. Bayat ti pa nagborda. Katada na itagtagainat ko. Anya day ta? Imanan maladaga? Saan, auntie? Siya. Nakakawasak iti puraw. Katada akampay iti may sa atanap. Kat napalawlawan iti sabong kiliryo amaris puraw. Ti aglawlawa. Nay, anya ngay day talib naus. Kasla,
Kasla ti ipapatay mo matan, ti ipasimudaag na. Ay, Diyos ka. Ay, yad adayom ka di, Auntie, Ay na. Ay, sabali, ti panagawat ko iti day takatagtagainap mo, libnaws. Ay, sapay kuma, Awan ti sabali, aka ipapanan na. Sapay kuma. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.